dan, dragi fanovi. Opet sladokusci u GB Gross Basket specijalu i to vrlo posebnom specijalu. Danas pričamo o loptama, na engleskom ih zovu nekako neki drugačije, pa to izaziva podsmijeh od mojih kolega, pa ćemo ih zvati lopte. Balls. Eto, dugo smo izdržali. Vidit ćemo da se counter stavi dolje, koliko će puta ovaj incident se dogoditi. Ali kako smo, ja mislim, u prvom ili nekom od nekih naših javljanja podcastova rekli, nije da samo pametujemo o košarci, nije nužno da to što mi govorimo da je točno ili najpametnije, ali okej, puno pričamo, ali i trudimo se igrati košarku i onda igramo sa 100 različitih lopti, pa smo mislili da bi bilo dobro malo složiti nekakvu recenziju nekih top košarkaških modela, mislim lopti, i idemo onda krenuti tim redom. Slijedom. Tuna. TF 1000, Spalding, odmah vjerujem da je puno ljudi igralo već sa tom loptom. Ako niste, definitivno vam je preporučamo posebno za indoor, jer ako ćete igrati samo u dvorani, to jest na parketu, trajat će vam jako dugo. Ja recimo imam već 2 sezone onu ABA Official, Spalding stvarno je top, samo su colorways drugačiji, ostalo je sve isto, performanse su fantastične, ona je nekako najbliža ovoj NBA službenoj lopti s kojom igra se normalno. S kojom igra Shaquille O'Neal. 400 najboljih igrača na svijetu. Tako da velim, nije baš za outdoor, poprilično će se istrošiti u jednoj ljetnoj sezoni. Prašina će puno brzo zapuniti taj grip, tako da nakon jedno mjesec dana nećete imati dojam da se radi toliko o kvalitetnoj lopti. Ali još uvijek će i ona će još uvijek biti bolja nego većina ostalih lopti kad su i novi. Ali za dvoranu top kvaliteta. Dobro. Kad smo već u top flight rješenjima vrhunske lopte, imamo i Wilson, specijalno izdanje HKS. Inače Wilson Solution i Evolution je super lopta, ali Solution je level up. Znači koristi se u Hrvatskoj Premier ligi, a Evolution se koristi u prvoj i drugoj i u nižim rangovima. Posebno zanimljivo, Wilson od sljedeće sezone je... Official NBA. Da, NBA. Da. Inače i college, ja mislim, isto igraju sa Wilson. Sad ne znam da je Evolution koja, ali isto već par sezona. Ali opet da, ona lopta koju ne možeš ništa tu zamjeriti, prigovoriti. Vrhunska, naravno preporuka strogo indoor, bolje unutra, jer vani će ipak nastradat. Ali ako dozvoliš, za razliku od TF 1000, Spalding, Wilson Solution ili Evolution lopta će recimo vani potrajati 3 puta duže. Znači ona će čak jedno 4-5 mjeseci još uvijek biti top kvalitete, a onda kad se izgubi ovaj prvi sloj, onaj drugi sloj je nevjerojatno kvalitetan za razliku od TF 1000 koji onda postane onako glatka i počne se klizati. Uostalom i mi često igramo sa Wilsonom i ta lopta je već sigurno jednu godinu dana tu iz Gross Basketa uzeta i igramo isključivo vani sa njom i ona stvarno još uvijek ima fini grip. Tako da topla preporuka za Wilson Evolution / Solution. Da, a onda ipak s obzirom da nam nekakvo ljeto stiže, vanjski tereni, betoni, asfalti, idemo na outdoor lopte. Kanđija, evo daj ti nađi svog favorita. Da, ja sam ovo vidio u jednom susretu vani na basketu i stvarno mi se svidjela lopta. Mogu reći da je ono baš prava outdoor lopta. Ali molim vas recite, koja je to lopta? To je lopta Hyper Grip Jordan. Znači stvarno je dobra, prepoznat ćete ju po ovoj tamnoj koži. Šta je to? Koža, Sky? Fake koža. Nije sintetička. Ali uglavnom stvarno je dosta dobra, za van je jako dobra i to je to. Nemam šta više reći o tome. Stvarno, vrlo koncizno od vas. Durable. Da, imamo ovu... Ovo Durable je jako lopta. Durable, baš to. Da. Onda imamo ovu Wilson koja je znači službena 3x3. Za FIBA, da. Basket, ona je znači veličina šestice. I to neke smeta. Di ti tu sjediš, stojiš, trčiš? Pa znaš šta, čudno ti je isprva, ali zapravo kad odigraš koji basket, ćemo se navići. Zato što je veličina je šestice, ali težina je ko sedmica. Znači kao lopte koje su inače kao veličine. Znači tako da, ne znam, ja sam par puta igrao basket s njom i prvi ti je možda čudno, ali onda poslije se navikne. Meni je osobno recimo za ball handle mi je jako lakše za uhvatiti. Nije, meni je puno, naučen sam, da, ali
kad vodiš, sedmica... Viš kak je pokazao kad vodiš? A da. Ovako, nošena. I kad mu kažemo na haklu da radi nošenu, onda se ljuti. Ante. Momci igraju rukom, to je Znaš ovako šta? bolje. Znaš šta? Ne znaju da se košarkaška lopta ovako vodi. Znaš šta, hoću reći stvarno, možda ti je to tak iz prve, ali navikne se ću stvarno za vanje lopte super. Za šutiranje je super, lakše laže u koš jer je šestica, ali vjerojatno treba se duže igrati s njom i naviknuti, ali prvi taj kontakt s njom kod vođenja lopte mi je bilo baš ono, nije to. Ajmo na Ali ovaj grip je top. sure shot. Grip je to. Ono ćemo onda za kraj. Ajde, evo tu je po meni jedan klasik vanjskih terena, Nike Elite Championship, isto lopta koja, ok, vidiš da je to neka sintetika, umjetno ovo ali ima fini grip, super je izdržljiva za više sezona i ja bih rekao super nekakav omjer, kvaliteta, cijena, uloženo, dobiveno, hoš, 100%. Nećeš, drž, ne daj, dodaj. Dobra je lopta, to je za van skroz dobro. To je recimo lopta, ja imam jednu, ima ne znam koliko godina, znači ta lopta kad izgubi, onda ostanu oni konci. Znate kad znate vidjeti one old school lopte, samo ta lopta se pretvori u to. Jer je toliko kvalitetna da je možeš stvarno poderat do kraja. Dušu joj Na koncu konca znači. Doslovno. Na koncu konca. A na koncu konca nam još ostala legendarna, možda i best buy lopta. Da, omjer cijene i kvalitete definitivno. TF 279. Cijena. A Spalding 250. TF 250. Recimo ona ima jedan, ja sam dosta s njom igrao, ima moment da kad je nova, vidite kako je sjajna, ne znam da se vidi na kameri, ali recimo prvi... Ne, to je od mog čela. 2-3 puta se poprilično kliže lopta i onda često ljudi kao, nije baš ne, morate malo ustrajati, odigrat malo više basketa s njom, Ja mislim da sve nove lopte trebaju malo da se razrade. I to je točno, ali ova baš specifično se kliže, ali onda kad to malo opusti, stvarno dugo traje, lijepo sjeda, ima fini grip. Iskreno, to je baš za outdoor. Pravi basketaši svi znaju da je ta najbolja, to je baš best buy sigurno, po meni. For sure. Najpovoljnija, a najbolja, takozvani hidden gem. Aj bog. Aj bog. Ljudi, evo, toliko od nas. Hvala vam do sljedećeg javljanja. Pozlopte. Bok.